Na Schadski upravного odboru члени розпатрали записник зо 6. Schadski, бешедували о активностях друштва меđu двома Schadskami, о програмі друштва за 2022 рок і програмі 31 дньох Миколи Микочиша. Jedna od aktivnosti, ktoré nám budú idúcim roku, to, že by sme obišli naši podružníci u mestoch, gdje povedzme neduž pestovanja ruskog jezika, že by se to obnovilo, že by društvo robilo na tim poštedovalo, že jak by sme mogli to obnoviti. Tiež by sme i poobichodzeli mesta, gdje niet nažalj už našich jedných členov, že by še našlo nejakých nových členov, ktorí by znači vodzeli dalje to ti podružnici. Tih dňoh Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu dostalo pripoznanje kompaniji za sigurnost, kotre še dodzeljuje ljem organizacijom, ktorí so svojim djelovanjem vytvorujú visoki ekonomski kriterijumi i drugi djelovni standardi. Nám bar zmilo u Društva za ruski jazik, že sme toho roku dostali také značné pripoznanje za dovirije. Ja musím nadpomnúť, že ktoška provazi našu robotu i aktivnost, a to ta aktivnost, že nas sam pred odnoši na našo finansijne spravovanje, na konkurovanje, na dozeljeni sredstva. To powiązane s APR-om, tam gde sme registrovani jak združenje za kulturno-prosvjetnu džijalnost. I bar strašne zekujeme tej kompaniji, ktorá všetko toto žirirala, jak oni nam vareli i že nam poslali taki krasni certifikat. Na Schadski predstaveni zbornik robotov studija Rutenika, knjiška Blaženi Homa Cvetković, jezični alarm i multijezični časopis Novi most.